U selu Adrovići iznad Pljevalja po nalogu policije kopa se kanal na granici sa Srbijom, prenose Pljevaljske novine. List navodi da nije dobio zvaničan odgovor od MUP-a zašto se u selu kopa kanal na granici sa Srbijom. Zemljani nasipi nastali kopanjem kanala visoki su i do nekoliko metara, a građani nagađaju da kanal treba da posluži kao zapreka od nekontrolisanog prelaska i šverca na tom delu granice između Srbije i Crne Gore ili da spreči dolaske vernika na litije Srpske pravoslavne crkve, pišu Pljevaljske novine. Direktor lokalnih puteva Dragan Jovanović potvrdio je da su lokalni putevi izvođači radova na kopanju kanala u Adrovićima, a da je investitor radova policija. Treći dan u Adrovićima mehanizacija preduzeća Lokalni putevi kopa utovarnom lopatom kanal širine oko 3 metra i dubine do 1,5 metra. Sve se radi bez ikakvog projekta i nije bilo ni izlaska geometra, niti nas je bilo ko obavestio da će se radovi izvoditi, zbog čega je i presečeno crevo, tako da bez vode je ostalo nekoliko kuća, kaže Jovanović. Kakvi se radovi izvode i zbog čega se kopa kanal dubok oko 1,5 metra i širok oko 3 metra u selu Adrovići na mestu ispod nekadašnje škole na granici sa Srbijom, nema zvaničnog odgovora od Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Zemljani nasipi nastali kopanjem kanala visoki su i do nekoliko metara, a za ove neuobičajene radove saznalo se zbog problema u vodosnabdevanju meštana Adrovića. Ta vest u Pljevljima izazvala je nagađanje da kanal treba da posluži kao prepreka za nekontrolisani prelazak i šverc na tom delu granice između Srbije i Crne Gore ili da spreči dolazak vernika na litije Srpske pravoslavne crkve koje traju više od 30 dana zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Meštani Adrovića zabrinuti su zbog problema u vodosnabdevanju koji su nastali usled kopanja kanala u prethodna 3 dana. Istakli su da radove izvodi mehanizacija Pljevaljskog opštinskog preduzeća Lokalni putevi, a da su na licu mesta prisutni i policajci koji obezbeđuju teren.